11 तारीख को अधनखर नामक गांव की रहने वाली एक नाबालिग प्राइवेट ट्यूशन करने गई थी। तभी प्राइवेट ट्यूशन टीचर ने बाकी छात्रों को बर्खास्त कर दिया और पानी लाने की हिदायत दी। तब शिक्षक ने उस मौके की नाबालिग छात्रा पर शिक्षक की हवस को पूरा करने की कोशिश की। उस समय छात्रा ने अध्यापिका से दूर भागने की पूरी कोशिश की। नाबालिग छात्रा फिर शिक्षिका उसे आपको कुछ पैसे देगी और यह भी कहा कि शिक्षक नाबालिग को घर की चाबी देगा ताकि खबर न बताए घर पर कोई भी। Ini hui nak sing telangi yak sawi telangi sepasir asoro bayi mo hek hakla rok mo yak gozi bising tu dawi dong bawa ke kasli rok pen rok kuni nai yang yak tang krewi khar bayi bila biti sara sok masih dam giro neng tu ni sana je ne bujo sana je he dam giro hui Punya salah ke tong nahi yang ternyata tasari bayi kelama order cara bayi rang tu belum bayi rang nana je kalau bawa kata kalau bayi nyari hero tak ya mana sahaja kau sih nak bayi sendiri gani orang nonton bazar itu tabak tak serai nahe kayaknya benar seng sasti tiket naik benar sadar wani banget seng ngerong no pasti karakter wani banget nasis bonikno ani sarani kelas 6 sokore udah sekarang kayi anak sekolahnya ama anak anglet private anglia anak sekolahnya mana buma ba bekha bangalia bu pano sai kana rona o hai sing khagi orang gumi saphagi bo hake angbu hai dukho mani sis ma kagras phala anke si Gimana belajar bisa Orang bakal kena jenabat. Orang bakal kena jenabat. Orang pendaki. Ini kami ini koroksa serai tuition pondok tentang ini tuition master bayro pre sokre kerja gitu nih. Nenglah kerja kena kerja itu sama ya. Master itu sini guru nih sama. Guru nak kerja tapi biswas kait tahu le. Bos apa yang kalian hangkang korban itu sama gue kebang mana student yang begini besar bonus tuh kayaknya. Apa nak pengumuman banyak kebang mana sama sosial mengenai. Koroksa dusto no, jadi neseng punishment nomor kita hazard dusto sih kamanai. Master itu bah, bagaimana sama sih guardian itu sama. Bos si rompes soklewan lagi, tangke bono bamarong lagi ni terakhir, bono lagi. Ini yang buat apa kau baksang lagi? Om tadi baru nak kerong dah sorai ni. Non section. Non beri. तो अगर वो मीटिंग से भी भेज दिया हमारे जब हम समझ से सेम हुई कैसे सेम कैसे हुई थे हमने इन्होंने का माफ कर दिया लेबास राम थे लेकिन क्या वो से वो तो केस तो मिशन सब अंडर प्रोसेस है Eres tu tidak perform di kisah nasional tadi, modern di kisah di Saudi. Ini kisah ada. Ada orang asal semua waktu di. Ada tu problem ni lah. Nama kayak video itu.